الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني غني الشريك والوزير والمقدس غني الضد والند والشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى أيتا قرآن كريم دا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bu ayette Allah Teala aytdi: Zikr itigiz meni, men sizni zikr itirmen. Şükür itigiz mena, hem küfürlük kılmağız. Ey iman ketiruvchilar, sabırlık hem namaz bilen yordam alığız Allah'tan. Haqlıqda Allah sabırlar bilen dedi. Şulay aytırıp Allah Teala ayta: Meni zikr itigiz, iske alığız, men sizni iske alırman. Mena şükür itigiz, hem küfürlük kılmağız. Yani zikr itmevçiler hem şükür itmevçiler olar küfürlük kılığa teng, küfürlük kılmağız dedi. Yani Allah Teala'nı unutup iske almışı hem Allah Teala'nın nimetlerine şükür etmişi küfürlük kılmağız dedi. Hem şundan indi ey iman ketiruvchilar, o'zingizga yordamchi etib, ya'ni Allohdan yordam keluvine sebep etib, sabırlıkni hem namozni tutug'iz dedi. Allah Teala sabırlar bilen birga dedi. Şulay aytırıp Allah Teala o'zin esga olirga, zikr etirga buyura. Bu Allah Teala'nın buyruğu, emri. Meni zikr etigiz, men sizni zikr etirmen, esga olirman dedi. Allah Teala'nı zikr etu, Allah Teala'nı esga olu, ol yaki ona itaat bilen bula. Allah Teala'nın esga alsan itaat bilen Allah Teala seni esga alır özünün rahmeti bilen. Yani Allah'ını iste tutuğun arkasında Allah Teala seni özünün rahmeti bilen isinde iste tutur, yani özünün rahmetin yengilliklerin sana verir. Hem Allah Teala'nın nimetlerin iske alıp Allah'ını maqtab iske alsan Allah Teala seni taat bilen, yani şunun arkasında sana itaat, özüne buysunu nimetin verir, arttırır. Hem şulay yok, eğer Allah Teala'nı şükür etip iske alsan Allah Teala'nın nimetlerine rahmetli bulup Allah'ını iste tutsan Allah Teala sana şunun üçün savapların verir dedi alimler. Hem şulay Allah'ını dua bilen iske alsan, zikir etsen, dualarında, soravlarında Allah Teala sana cevap verip seni iske alır dedi. Yani dualarını kabul etip. Allah Teala'ga zikirde buysunu, şu emrini ötev, ol yaki til bilen bula. Tilin bilen Allah Teala'nı iske alıp, ululap, tesbih, hamd, seneler aytip, yaki ol senin amellerin bilen bula. Çünkü namazda, urazada bulsun, başkasında bulsun, sen Allah Teala'nı iske alasın, Kur'an ayetlerini okuysun, Allah Teala'dan soruyorsun. Hem bu senin hacda şulayıp Allah Teala kuşkanlarını öteysin, kurbanlarını şalasın, Allah ismin iske alıp, bu da Allah Teala'nı isinde tutu, zikir etu. Yaki indi Allah Teala'nı iske alu, zikir etu, yürek bilen, kungul bilen bula. Kungulingden, yüreğinden zikir etu, iske alu. Allah Teala'nı unutmav. Hem indi bulurga mümkün Allah Teala'ga buysunu şuşu anı zikir etüde, iske aluda Allah'ın büyüklüğün uylap, fikirlep. Yaki indi şulay yok Allah Teala'nı iske alu bula, dua bilen hem Allah Teala'dan sorav bilen.
Allah Teala'ны искә аласың һәм аннан сорыйсың, ялварасың аңа һәм шулай иттереп. Ягъни Аллаһ Теаланың шушы әмрен үтәү, Аллаһны искә алу яки гамәл гыйбадәтләр белән, яки тел белән, яки күңел, йөрәк белән күңелеңдә тоту, яки уйлап, фикерләп, ягъни уйлау, фикерләү дә бу очракта Аллаһ Теаланың әмрен үтәү гыйбадәт була. Яки инде Аллаһ Теаладан сорап, аңа ялварып, аңа ялынып, шушлай итеп Аллаһ Теаланы зикр итәсең, искә аласың. Һәм бу зикрләрнең иң олысы ул Аллаһ Теаланың аятларын, билгеләрен, Аллаһ Теаланың бөеклеге, олуглыгы, аятларын, билгеләрен уйлау һәм фикерләү, Аллаһ Теаланың бөеклеген, кодрәтен күрсәтүче әйберләр турында уйлау һәм фикерләү. Шуңа күрә Аллаһ Теала Коръәндә бик күп аятларда карагыз күккә, карагыз кояшка, айга, ничек Аллаһ Теала аларны барлыкка китерде, ничек аларны йөртә, карагыз яңгырга, карагыз үсемлекләргә, үләннәргә, ничек Аллаһ Теала үстерә һәм җимешләр бирә, шуннан соң аларны корыта һәм алар инде чүпкә әйләнеп очалар, шундый мәгънәдәге. Һәм үзегез турында уйлагыз, карагыз, ничек Аллаһ Теала барлыкка китерде сезне, һәм шушындый әйберләр турында Аллаһ Теала уйларга, фикерләргә куша. Менә шушыларны уйлап Аллаһ Теаланың барлыгы, бөеклеге, билгеләрен уйлау, карау, фикерләү ул шушы зикрнең иң олысы. Чөнки бу кешенең күңеленә тынычлыкның һәм инануның, шиксез ышану, инануның, ягъни бернинди шиксез инануның һәм җан тынычлыгының сәбәбе шушы зикрдә. Аллаһ Теаланың бөеклеген, олуглыгын уйлау, фикерләү, аның аятлары турында уйлап, карап, Аллаһ Теаланың барлыгы һәм бөеклеге билгеләрен фикерләп, барлыкка килә кешенең җанында тынычлык, җан тынычлыгы һәм дә яқин, ягъни инану. Аллаһтан башка һичбер гыйбадәткә лаеклы зат юк, Аллаһтан да улуграк, бөегрәк зат юк. Аллаһ Теала барча нәрсәләрне халык кылучы, ризыкландырып торучы, тәртиптә тотучы, үтерүче һәм терелтүче дип, инде җан тынычлыгы һәм яқин инану кеше ала. Һәм бу зикр, шушлай итеп зикр итү кешенең гыйбадәт кылуларына сәбәп була, гыйбадәт кылуга китерә кешене. Аллаһ Теалага ихлас күңелдән ышануга һәм шуның аркасында гыйбадәт кылып, дөньяда һәм ахирәттә Аллаһның рәхмәтенә ирешүгә сәбәп була. Шуңа күрә инде кешеләр, мөселманнар, әлбәттә, күбесе намазларын укый, дугаларын кыла, ягъни тел белән зикр итә, дуга белән зикр итә, Аллаһ Теаланы тәне белән зикр итә. Ләкин Аллаһ Теаланың бөеклеге билгеләүче, күрсәтүче аятлар һәм билгеләр турында уйлаучылар әз. Әмма менә шушы уйлау, фикерләү Аллаһ Теала Коръәндә бик күп әйтә. Бу әйберләр турында бик күп аятларда Аллаһның берлеген, улуглыгын, бөеклеген һәм инде шуның нәтиҗәсендә бер ул гына гыйбадәткә лаек, аннан башка һичбер кемгә сәҗдә кылу, бил бөгү, сорау, ялвару һәм башка әйберләр лаек түгел башкаларга дигән фикергә, ышануга һәм инануга китерә. Һәм Аллаһ Теала шуңа күрә дә әйтте, Рағд сүрәсе 28-нче аятта: "Әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб". Аллаһны искә алып кына җаннар тынычлана түгелме диде. Җаннарны тынычлата торган, тынычландыра торган зикр Аллаһны искә алу ул менә шушысы. Ягъни Аллаһның аятларын, билгеләрен, Аллаһның бөеклеген бер ул гына гыйбадәткә лаек икәненә ышануга, инануга китерә торган уйлау һәм фикерләү менә шушы. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да бит инде сәбәпләреннән берсе аңа вахий килүнең, ул вахий килгәнче үк
Инде үзе тау куышына барып, Рамазан айы вакытында уйлап, фикерләп, шушы әйберләр турында Аллаһ Тәгаләне зикр иткән. Коръән ингәнчегә хәтле үк Аллаһ Тәгаләнең олуглыгы, бөеклеге билгеләрен, аятларын уйлап, фикерләп утырган. Һәм һәрбер пәйгамбәр шундый хәлдә булган, аларга вахи килгәнче. Адәм баласы күбрәк шушы әйберләрне, шушы аятларны, билгеләрне уйлаганга күрә, уйлаган сайын аның жан тынычлыгы ныгый, жаны ныграк тынычлана һәм иминлек, тынычлык таба бу дөньяда. Мөхәммәд ибн Малик Сәгъд ибн Малик радиллаһу анһу китерә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән хадисне: "Хайру зикри әл-хафи ва хайру ризқи ма якфи" дигән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте ди: "Иң яхшы зикр ул яшерен булганы, яшерен булган зикр, ягъни шушы уйлау һәм фикерләү. Иң яшерен зикр, һичбер кем белми торган Аллаһ Тәгаләдән башка, ул күңелеңдәге Аллаһ Тәгаләнең бөеклеге, барлыгы, берлеге турында, аның билгеләре турында уйлау, фикерләү, уйлану" диде. Иң яшерене шул, шуңа күрә дә ул иң хәерле зикр диде. Ягъни тел белән кычкырып әйтүгә караганда да Аллаһ Тәгаләнең бөеклеге турында, аның барлыгын, берлеген, бөеклеген белгертүче, аның аятлары турында уйлау, фикерләү, ул иң хәерле зикр, Аллаһны искә алу диде. Ә инде иң хәерле ризык ул үзеңә җитә торганы диде. Иң хәерле ризык мә якфи диде. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм башка хадисендә дә әйтелә, адәм баласына җитәр иде ризык ди, аның умыртка сөяген туры тотарлык ризык аңа җитә диде. Яшәр өчен аркасын туры тотарлык ризык аңа җитә диде. Һәм бу хадистә инде иң хәерле ризык ул менә шушы. Кешенең аркасын туры тотарлык ризык иң хәерле ризык. Шуннан артканы инде аның хәерлерәк түгел дигәнен белгертә. Шуңа күрә кеше дөнья куып, ризык артыннан чабып, үзенә җиткәнен, ягъни канәгать булмыйча, канәгатьсезлек ул бит инде имансызлыктан, иманның зәгыйфлегеннән килә. Иң олы байлык ул канәгатьлек диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Иң бай кешеләр дә аларга җитми, чөнки канәгатьлек юк. Иң фәкыйрь кешедә канәгать булса, Аллаһка шөкер итә һәм ул үзен мохтаҗ санамый һәм дөнья артыннан кумый һәм аның җаны тыныч була. Соңыннан инде шушы зикр турында Аллаһ Тәгалә искә алганнан соң шөкер итегез диде. Мине искә алыгыз һәм миңа шөкер итегез диде. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең, әгәр кеше уйласа, шушы Аллаһ Тәгаләнең аятлары, билгеләре турында, әлбәттә ул шөкер итүгә китерә. Шын хакыйкый уйласа, чөнки бу нигъмәтләр аның үзе дә, тәне дә, сәламәтлеге дә, гаиләсе дә, балалары да, эчәр суы да һәм сулый торган һавасы да, һәм эшли тора торган йорты да, эшли торган җире дә, һәм көн яктысы да, һәм төн караңгылыгы да ял итәр өчен алар барсы да Аллаһ Тәгалә тарафыннан нигъмәт итеп бәндәләргә бирелгән, Аллаһның рәхмәте итеп, һәм аларның иң олысы инде әлбәттә исламга, иманга, туры юлга күндерү Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Шөкер итегез диде. Аллаһ Тәгаләне зикр итү шулай итеп аны шөкер итүгә китерә. Шуңа күрә дә шөкер итүне Аллаһ Тәгаләне зикрдән соң искә алды һәм күферлек кылмагыз диде. Чөнки күферлек Аллаһ Тәгалә турында искә алмагач, кеше Аллаһ Тәгаләне оныта. Аллаһ Тәгаләне оныткач, аны шөкер итми, аңа гыйбадәт кылмый. Һәм бу инде күферлек. Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләрен инкар итә. Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләрен инкар итү ул күферлек. Аллаһ Тәгаләне оныту, искә алмау, ул башкаларны искә алуга китерә. Аллаһ Тәгаләне искә алу урынына, зикр итү урынына ул башка әйберләрне күбрәк зикр итә. Дөньяны, малын, балаларын, хатынын, байлыгын, машинасын, акчасын һәм башка әйберләрне күбрәк искә ала. Аллаһ Тәгаләне күбрәк искә алу урынына. Бу инде күфрун нигъмә, ягъни Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләргә күферлек.
Allah Teala sana nimet etip iman, İslam bergenden soň, Allah Teala seni tory ýolga kirtkenden soň, onu iske alır urunga dünýä eýberlerini iske alu ol Allah bergen nimetlerge küfürlük bula. Hem şundan soň Allah Teala dowam etip aýtdy: "Ey iman getirýüşler, sabırlyk hem namaz bilen Allah'tan yardam alygyz" dedi. Mümin kişige yardam kile Allah Teala'dan sabırlığı arkasında hem namazları arkasında ikenin Allah Teala bildirdi. Şuna göre de Allah'ın yardımı kerek bolsa, onu zikir etip, şükür etip, sabır etirge kerek ağırlıklarga, şulayık sabır etirge kerek, sabırlıkның türleri var betinde. Bela kaygılarga, takdirge, kazalarga, hem şuluk vakitte Allah Teala bergen nimetlerge de sabır etü tiyişli. Tekebirlenmez üçün, küfrün nimet kılmaz üçün, hem şulay kelgen rahatliklerge sabır etü, hem indi namaz oku, namazını kaldırmağı. Allah Teala sabırlar bilen birge dedi. Dünyaga aldanmışı Allah Teala'nı zikir etü, Allah Teala turunda uylav fikirlev, onun nimetlerin her daim şükür etü, hem de küfürlük kılmav, bu sabırlıkını talep ete. Hem Allah Teala sabırlar bilen birge dedi. Sabırlar bilen ne dedi? Demedi, meğe sabirin, meğe degen söz, yani birge. Indi şuşunu unutmasga kerek. Şulayık Allah Teala aytdy Ankabut suresinde: "İnnas salate tenha anil fahşai vel munkar ve la zikrullahi ekber" dedi. Manası boyunca yani namaz ol tege sabır etigiz hem namaz bilen yardam alygyz Allah Teala degenge beýle rewişde namaz ol sizni fahiş işlerden hem buzukluklardan saklayy dedi. Kim namazlarını taşlasa, kim namazlarını okumasa, ol kişi buzukluklarga, fahiş işlerge hem yaman işlerge, günahlarga bata, şuma. Lakin şunday kişi namazga bassa, namazını kaldırmasa, şunun arkasında Allah Teala onu fahiş işlerden, buzukluklardan hem günahlardan yıragayta. Namaz okuyan kişi nişik günede, namaz okumagan kişiden bir tegiz bolmay hem ayrılıp tura. Allah Teala onu namazı arkasında bozuk işlerden, yavuzluklardan saklay. Elbette ferişteler yok. Lakin eğer ol kişi eğer namazını okumasa, ol dağı da bozuklukka hem günahlarga hem fahiş işlerge batkan bulur idi. Lakin namaz okuğu arkasında Allah Teala onu saklay. Hem devam ete Allah Teala'nı zikir etü iske alu olarak dey. Namazga qaraganda da namaz degenden soň namaz saklay äýe, lakin Allah Teala'nı iske alu olarak, zikir etü olarak hem indi anladık onun ma'nasyn. Allah Teala'nı zikir etüniň iň ulusy ol Allah Teala'nın uluglygy, büyüklügi turunda uylaw, fikirlew. Her wagt uylagan, fikirlegen, her bir körgen eýbirini uylap fikirlegen kişi Allah Teala'nın uluglygyn, Allah Teala'nın birden bir buluğun, Allah Teala'nın halyk kıluşy, riziklandyruşy hem imanga, tory ýolga kirtüşi ikenin anly hem andy kişini hiç tory ýoldan hiç bir kim ayıra almay hem ol kişi Allah Teala'ga şükür etip secde kıla hem namazlarını okuy hem Allah Teala'ga ibadetke birile. Indi Allah Teala barşalarımızı da doğru yoldan barıbızı nasip kılsaydı, şen hakiki Allah Teala'nı zikir etüşlerden buluğumuzu nasip kılsın. Çünkü Allah'ını zikir etü iske alı olarak dedi. Çünkü Allah'ını iske alı zikir etü onu tanığa kitire, onun ilah ikenin Rabbi ikenin halyk kıluşu, riziklandırışı hem şunun arkasında kişi Allah'a ibadet kıla başlay, günahlardan saklana başlay. Allah'a ümitlene hem Allah'tan korka, günahlardan saklana, Allah'a ümitlenip izgiliklerin kıla. Indi Allah Teala'nın bu buyruğu, emri, farız, her bir mümin kişi uylarga tiyiş. Allah Teala'nın ayetleri turunda Kur'an'da kitirilgen, kökler, yıldızlar bulsun. Üzün turunda nişik Allah Teala yağmurlarını yağdıra, nişik Allah Teala kününü tününü alıştıra, nişik üsümliklerini üstüre, sonundan kiptire,
soňundan torata, ýukga çygara, niçe kişini ütere hem tirilte, niçe gitip bala tuwa, niçe gitip anasy imize, yani bular bütünüsü de Allah Teala Kur'an'da eýtgen, şular turunda uýlarga, fikirlerge kuşgan Allah Teala kuşuwun ütewçilerden bolubuzny, Allah'na her wagt iske alışlardan, iske tutuşlardan bolubuzny barşabızga da nasip kılsaydı. İbadallahi usikum ve nefsi bi takvallah. İnallaha ma'allezine taqav ve'llezine hum muhsinun. Barakallahu li ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'ana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huves semi'ul halim. El-Gafurur Rahim, el-Mujibud du'a ve tubu ilallahi eyyuhel mu'minun la'allakum tuflihun.